Wat nam post kelumari ki real video jong pi haka Instagram klaim jeng mentai. Haba pi post daga ba yuk pisa namar ngitip scam baka pisa everything naga benta jongi amdon ubanut ban ong ba don gam pisa. Hoi ngatip pi kuslai namar pi don tangken diet ki follower. Dai ka bapi page ya kene ka video nga kermen pinlong kita ki krito ki bala ban kamai pisa na Instagram klaim da don kampan monetize ya ka akau jongpi. Badro wat lada pi don kendiet ki follower ru pila ban le ya kene guys. Tegas kajing mut ke bangak wa ban hikai pi hagane ka video kadai kumno ban pengkelai ya ka akau jongpi jaka business akau badru kumno ban kamai pisa na ke Instagram link ba ke business akau personal jongpi nga anau ru ya pi lada pimpe ya kene ka video hadu bekut tapim singau tho ya ka jing mentoy jongpi. Menta pi bangadon haka home screen jonggo mobile phone jonga ngan pen pi hapo Instagram kumno ban le kini ki benta ban yu kamai na po ke Instagram business account jong pi kelam da monetize. Menta pi bangala open ya ke Instagram account jonga ngan like na ke profile icon hapo ke profile icon pilap ya ki benta oj ban upload ya ki real video ban post lane ban page ya everything chapang jongi te hang ne ngan pen ya pi ladangi like hagane ke option personal dashboard. Onda ngila here setelah hang ne pi ya ke payout account jonga tegas mentangan pen ip kumno ban transfer ya ke personal account jong pi jaka business account kenang ba pin yuk ban visit ya kene ke future claim da monetize ya ke account jong pi ngan lek piang cepo ke account hapo ke account center pi na pedang du na liang kemon ya kine ki dot ki badan live benta ban lek cepo ke setting profile jongi te hakane ke section pi ladangi here setrai don ke benta ke ba yang yane creator tool and control select nagane ke option. Hapo kene ke option pi lada scroll dah biang hane don ke benta switch account touch klik nagane ke section. Te hang ne pila aban klik ya ke option ke banengkong du ke baong switch to business account pengkelai ya ke personal account jongpi lada ke account jongpi benta ke long personal hang ne ke baar pila aban switch ke benta ke banengkong bak account jongpi kan long business account. Tementang ala don biang hapo ke home screen jong ke profile jonga ha ke Instagram account jonga hi dengan pen iya pi ke benta ban lek na ke option pi ya ke section plus icon ha ke bangi jumelin ban upload ya ki reel ne ban post ya ki dur jongi tongin select na ke option. Ki video ki badan hapo ke gallery jongi nadu ki dor kumju ya ki video ki lapau hagane ke screen tementa la dai ban upload ya ki real video bun sin ngi ju silak ya ke video bat ngi klik na ke next option lene ngi laru ban edit ya ke video hagano gono ke benta ke bangi ong tenga klik na ke next section hagane ke section kadai ke benta ban set up lene ban edit ya ke real video jongi hasua ban public dai ladangi here setrai du don ke section more option pila ban silak na ke section hang na kenyan explain ya pi full detail cepang ke benta ba pila ban kamai bisa na po ka Instagram account jong pi henry gas lada pimpat pen kelai ya ke personal account jong pi ke business account pinam yo ya ke option lene ke future pila ban pengkelai ya ke business account hadin ba pila dab ban pengkelai pila ban up ya ke por ba ke future kan eligible hapo ke account jong pi
แต่หางในพีอยากออปชั่น add a product detail Ondang yang klik negen construction, hang ne ngan explain ye pi full detail Jepang kene ke option. Bat hang ne pila ru bat ni ye kene ke plus icon ban add ye ki dur deh. Temen ta pi lada pi deh ki creator, tapi klik plus icon. Pi kene ke dur ngala add hapu hang ne. Te lada pi deh ki creator, pi don ki kush ki PDF. Lene lada pidai ki nong edit video pi edit ye ki XML pi ko abandi ye ki XML pi ko abandi ye kino everything kum ki dress ki mobile phone ki computer kino ki badai ki personal ki jing than jong pi ki tier ki ba pi di hapuk dukan jong pi lene lada phim don ke dukan pi kwa ban le ki business personal online jong pi chna ye ki course ki PDF ki file pi edit video pi di ye ki preset pi di ye ki XML pi di ye ki script pi di ye ki thumbnail pi di ye ki video editing style pi di ye ki graphic designer pi di ye ki logo ki ha ke jing start jong pi la ban wat ye kata ke jing start personal jong pi but at ya ki dur hang ne ha ka wai ka video phila ban adda ka wai ka jing di ha ka wai ka video phila ban ya da ka wai pat ka jing chubu hang ne la da pi promote ya ka mobile phone tapi chna ka video chapang ka ne ka mobile phone tapi ad ya ka dur jo mobile phone kum ne rangkat ha ka ta ka video ka pi public te hang ne phila ban ai ka kertang jong ne ka product jong pi mobile Pe hang ne mobile ngala da ban at. Pi ye currency price klik na kena ke option. Hang ne search button pila ban search India. Nang ta select Indian rupees klik na pedang du done. Khatsan hajar kena ke door jong kena ke phone. Nang ta pi klik done. Anda pila dapat klik done hang tu pila ban klik back. Sa entar pad iki detail jong gane ke video ke bapi edit sepang gane ke mobile phone nang ta seklik share ban publik ye gane ka video jong pi. Onda ki beriu ki bape ye keto ka video jong pi ke bapi upload ka video ka pau chapang kata ka video ke bapi chna na manta keto ka mobile phone ba gade ka best nang ta pi view product onda ki beriu ki klik na kene ka section product hang ne pi ka pau cha kene ka product pe hang ne pi place order ha kene ka Instagram business seller jong pi pila ban ti ki ha ka jing start jong pi phim dai ban nhau yu ngadi kumta omlong yuk ngadi kumta omlong handrai kino ki business personal jong pi pila bandi ha ka akau jong pi but onda ki bru kila order ri kene kin sen he ka pisa ha ka akau jong pi pin pha hi ye ka tier jong ki handrai ka basuk bhai pi ban le ye kene ka dai pi ha bandi de ki PDF ki file ki editing process design graphic na kino everything pang ki online business jong pi ki ba pila ban le de Marcus Ted ki brio Marcus Sen ki brio ya pe ka pisa pila ban sen ki lung ba ko online claim da lej bu ha ying ka ba sem jeng e yang e ka dai kum ta handai la da pi biang ki delivery pila ban sponsor ya ki dukan tier jong pi adu ki jan ki dress ki cuti lene kino ki badai kum ki elektronik ki ba pila ban le da ka akau la jong ki ba pila ban sel da ki tier la jong kene ka dai ka book share na ban ta jong ban kamai pisa na Instagram ngan pungkut ya kene video ngin saya ku blai pat ha ka next video